قدری هب شرف ملکات رف برف باور من نوب بن سرف جه خدا بخازن عف سلام للسر محمد او رسولك دلقشه لاقونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه قانونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه شوا قدری بوهای خیرتر هزار مهایه آیه تا دست بکی هات اقرب اسم خدایه سلام للسر محمد او رسولك دلقشه لاقونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه قانونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه شوا قدر جواره فرشته هاتن خاره لما تماشا دكن سبيرة جنجوري سلام للسر محمد او رسولك دلقشه لاقونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه قانونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه شوا قدر رمضان مكر زارين وفيغان ربي ما في مظلومان نهي للجم ظالمان سلام للسر محمد او رسولك دلقشه لاقونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه قانونا خدا قرآن ريكي راست برخوشه بری گلی تماشاوان هیجا امیرو جاره کدنی به برنامه کدنی لهمبری ونن ایرو میوانه که می گله که عزیز و قدر بلند هیه میوانه می ایرو جمعه هنه کل سر و جا کرد کلاسیکا کردی و سر روشنبیری کردا و محلای جزیری احمد خانی جمعه شیروبه بکه و ام بخازن هیوی دکن کسی که می تماشا دکن برنامه می پارده بکه برو گله که انسانی مجی سوده بگرنج به پروگرامی ها تایبه خاشک و امی میوان خو بینن دعوت که بین سر اکرانی ماموسته گرناس تو بخیر هاتی گلکی سپاس که ناف خیره دبن سلاوی چه وانه باشه گلکی سپاس باشم اون چانم باشن ایرو متو دیدن دا باشتر بون دا کیف خوش بون دمه رمضان دا گل ماموسته کی وکاته ام پروگرامی چه دکن ام گل لکی کیف خوش و دلگش ماموسته کاتو سلاوی چش تماشاوان را بیشه کرم که شبونا تماشاوان تو خازه چه بیشه سلاو دو بیشه چکی بیشه ام در باسی پروگرام بخوردن هلبت وکه که ام ایرو دمه که پیروز دنه دازده مهان ماه هری ام بیژن انسان دوی مهیده نفس خوا پرورده دیگه او پروردان نفسی جی ام هیویدارن ببه بنگه که خود جبو مشاندن و یازده مهیدن دناوا آشتی و آرامیه ده یعنی واتیا روژیه هگر باشور فهم کرن روژی راستی جی کریاره که گله کی پیروزه و تربیه کی گله کی پیروزه جبو رح انسانا جبو نفس انسانا و جبو دانستاندن مرواتیه به وسیله یک باش به مناسبتی کسی کو به هشمندی نزیکی ماه رمضان دبه و روژیا خود دیگره ام ویژن بلا خود خیره و قبول بکه و زحمتی و وال نچو و خود
ما با آشتی و آرامی هبو دشا بکه از وی دکارم بیجم gelek spas çta herê xweşik mesaja herê xweşikî teş temaşevan ra got mamoste Emîro dixwazin ser girîngiya wêjeya Kurdî ya klasîk li gorî roja me ya îro em ser wê biaxivin ji bona wêjeya Kurdî ya klasîk roja îro tu kar hevkî destpêkê di wirda me ra şîrove bike بله نها دما ام راستی دما دبیجن ویژه تایبەتی ji bo Kurda ji bo civaka Kurd gelê Kurd netewak Kurd ji bo me watekî wî gelkî mezin heye lewra em milletekin bê dewletin milletekin bê statû bê sazî û bê ragihandinên fermînê di nava çerxa cîhanê de em xwediyê zimanekî ne zimanê me ber bi helandinê ve diçe roj bi rojê helbet yani ev wêjeya Kurdî ez dikarim bişibînim wekî te herî qomistanekê ya jî te herî çolistanekê tilê binêrî ku kaniyek avê heye ya jî baxek bûstanek heye ji kulîlka xemiliyê çi xas ecêb e û balkêş e û şîrin e û mirov dixwaze hema here lê rûnê û bala mirov dikişîne mixabin îro rewşa wêjeya Kurdî jî di vê merhelê de ye em zimanê xwe ji xwe me li ziman me hatiye qedexe kirin hindek kar û xebatên wêjeya Kurdî berî dîrokê em bêjin berî şoreşên Kurda berî niha em bêjin sed sala çêbûne em li keda wa kesayetiyên wiha ji me re ew mîras hêlayê em lê xwedî derdikevin lê mixabin ji bo ku zimanê Kurdî ber bi helandinê ve diçe û xwendevan û ciwanên Kurd bi zimanê dayîka xwe perwerdin nabin heta rewşenbîrê me bi zimanê dayîkê perwerdin nabin zimanê dayîkê xwe pêş binayêxin ew xizîneya me ya wisa zêrîn jî bêqîmet e yanî nihûka dema em bêjin wêjeya Kurdî ji bo me yanî sîstema parastina netewak Kurd di mesela wêjeya Kurdî de parastiye heger ku em wêjeya Kurdî biparêzin em wêjeya Kurdî xwedî derkevin nemûmkin e ku mirov li zimanê Kurdî jî xwedî dernekeve nemûmkin e însanê ku li zimanê Kurdî xwedî derkeve ziman devoka Kurdî di rihî wî di rûnê ew nahê li malbata wî jî asîm li bibe ew millet wekî çawe zêrê ku sed salî bimîne binê erdê de jî dema terxî zêr e hema her zêr e lê heger ku binê erdê de riziya di derxî feyda wê tune ziman jî dema te ziman ji bîr kir malbata te ziman ji bîr kir zarokê te ziman ji bîr kir û wêjeya Kurdî pêş neket bizan bi ku ji bona wî civakê ji bona wê netewê ev felaketek e ez dikarim yani cewherî wêjeya Kurdî wiha binirxînim yani em wêjeya Kurdî dema em bêjin wêje tê çi wateyê wateya wêjeyê heger ku em wisa îstîlahan mane bikin em ê bêjin heger ku neteweyek wêjeya xwe bi fam neke zimanê wî lê şîrin nabe edebiyata wî lê şîrin nabe lewra xweşî û zewq û tam hemî di wêjeyê de ye heger ku milletê me bizanîvana şairên Kurda çi gotine çawa ev zimanê wiha bi resen çawa hûnandine ew rist û bend çawa anîne cem hev belkî bêhtir hurmet û rêz ji bo vî zimanî bida nîşandan ji rewşenbîra bigire heta bîje siyasetmedara wê li ser ziman rawestiyana lê neha gihane wê astê ku çi qet tam û çêja zimanekî ku bi wêjeyê hatî xemilandin heye ez dixwazim mînakekê bidim niha mesela heger ku zimanê erebî heger ku îro di astekî wisa akademîk dî tê axiftin saya serê Qur'ana pîroz e heger ku Qur'an nazil nebana û ev edebiyat û ev belaxet û hûnandina wan ayetên wiha bi rêst û kafiye û hevû di temam dikin mîmariyek wisa di wa ayeta de heye yekî şair baş dikare jê fêm bike bêje bê ya ev çi ayetin çi mîmariyek di va ayeta de hatiye ristin ereba saya serê wê bi xizîneya bêhempa
یا جی به همتا زمان خو گهاتن آستکی وسا ایرو یهودی هگر که ام جواب پرسن زمان واش چه آستگی هیچ زمان یهودیا یعنی ام بیژن حتی که خواه گهاند یا آستکی ایرو دوینش دکترا آکادمیسیان اواجی یه واجد روشان مده بو اواجی پشتی که زبور نازل بو اواجی گوری زبوره خواه لسر پرورده کرن و زمان خواه پیشی خستن آبجا ام وکی ملتی کرد وکی نتوا کرد ام بلکی پرتوکین می پیروز دستی مده به زمان دایکاما هاتی نویساندن ایرو دستی مده هبن جی هاتن امحاک کرن بلکی بری دیرو که بری میلاد از بیجم یعنی حتی دما ام باسا زنداوستای دیکن او جی بشکی کردی بیه یعنی نب زمانه کی بیانیه که در زمانه کردیه لی اماش بوی ما تشتهری اساس چی ایرو دیوانا ملای جزریه دیوانا احمد خانه رستو بند سیده جگر خوینن او ادبیاتا کو ایرو ملای جزری جمره رستی و هیلایی پیوست ام لسر وی راستی پرورده ببن و ام ویجه کردی ناس بکن از دخوازم لسر وی پایویجی تشتکی بیجم یعنی دما ام بیجن ویجه نه همه پایوه که ام بیجن ادبیاتا ملتکی یعنی نیوش که زمانه یا جی ام بیجن رونه لسر کفا دود که چقاس تدیم نیوش که چقاس دلال و دعم و چیجه ویجه یا کردی تیوی واته ممکنه که او ام خودیه وی ویجه خودیه وی دیرو که 1000 ساله که ام رابن احمال بکنو و لی خودی در نکبن یعنی اویاش بوی ما جبو باورمند داجی و جبو کسی ولات پاریزی و جبو کسی سیاست مدار جی و جبو کسی ریزی جی زمان کردی به ویژه نابه و ویژه جی به زمان نابه دوی ام با هر دو یعنی وقتی تدید بیجن ده هر دو عنصورا بی هبو دنکن ام لسر وی آوائی که جدی راوست بله بله ما مستمالا تا و براستی جی تگلک چشتی گرین کانی زمان میناکتان لهنبری زمانو و کم بیجن معدن قیمت زیر لی زمان انسان بخوی هبونا انسان بخوی کسایتی مره بخوی مره سره هبونا خو هستی خو کسایتی خو ده مالباتا خدا بکار نینه به هستی خلکی و زمان خلکی بکار بینه بقلك حقارتك مازنة هم بري نعمتي خذي هم جبونا كسايتيا مر هم جبونا قلكي خورتو جوانو لهنجو كسي كجبونا في زمان مواندا نبه مجادلة ده تيكوشين دكن ما مستا اندخازن جبونا هلبستا كردي تكيجان آستي داي هلبستا كردي جبونا هلبستا كردي آستاوي تكيجان آستي داي چاوي الروش داي آستا هلبستا کردی از چاو بیجم از لسر اساسی روژا میا ایرو از بیجم هلبستا کردی مخابن ام دناوا هندک بیوانین ندش هب آگاه داربون دنه یعنی نها مثلا جبوکو دهیلا اکادمیک ده پلاتفورمین مین اکادمیک بنگه کی وسا هاتی آویتن کو شاعره کی کرد گراماتیکا زمان خو باش بزنبه هوو کو دوو کا زمان خو باش بزنبه رستو بندین زمان خو باش بزنبه و خو گهانده با آسته کی بیج بی از ایدی حاکم زمان کردیمه دما بیج از حاکم زمان کردیمه دوی او کسایتیه که خود اف تایبتمندی یعنی حمیل جمع هبن و حتی که بیش بی والا الهامه که منی خورد هیه از دخوازم بی الهامه خواه برژینم سر کاخزه الهامه هلبستی از برژینم هنگی ام دکارن بیجن دکاره او هلبستا کردی ورا باش ورا رستن باش ورا رجاندن لی جبوک و اف تیکلین ما نها خاون نها مثلا نوا جواکی ده
بیه وکی گوتنه که وکی عینی وکی جحریه دبی کلاسیکا کردی کلاسیکین کردی اف کلاسیکه هندک جانا دبیجن دبی از بخواج جانا کلاسیکه دنویسم خلطه از کلاسیکه دنویسم خلطه شاشه یک یا دو دیگه یک دبیجن دبی از آزاد دنویسم اوجی گلک شاشه لورا یه آزاد دنویسه کردی نزانه باش یه کلاسیک دنویسه پیوان کلاسیک یکی باش ناین بجی بجاش بناوه پیویست آستا کلاسیک جیو یا ویجه آزاد جیو یا کلاسیک جی ریباز نوی باش ورن کار آنیم از دویجم آستا ویجه کردی یا هلبستا کردی نهو که دا پلاتفورمه که بی پرورده ده دمشه از دکارم وی بیجم مثلا میناک از بیجم دما یک هلبسته که شعره که ام بیجن هلبسته که کلاسیک ناو کلاسیک ام دبینن سر مدیا جواکی دبینن پار ودیکن راستی جی یعنی او تجوی بپرسی او ود زانو کوسای لی اما شاشه هلبسته کلاسیک هلبسته زیرینه هلبسته رستو بندن وی مروف چاوه میمارک یا جی ام بیجن اندزیارک کو اویل مصری هاتی چیکرن اف کلا و برجین کو ایرو دنیای هاتنه چیکرن چقاس هر گوره کیوا پراک مینا پرامیتا چقاس هر یکی بسری خواه امک و کدک جیره هاتی داین حتی کو او گوری کتی سروی گوری ده باور بکی های پای بکی کردیا کلاس هلبستا کلاسیک وصایه لی اما مخابن ناوی ویجی ناوی هلبستی خود دکن کلاسیک گرک نبیجن کلاسیک بری هر تشتی از دخوازن جارا یکی بلکه سروی پلاتفورم دبیجم شاعر هلبستا کلاسیک بنویسه یعنی یه هلبستا کلاسیک بنویسه دوی بری هر تشتی الهام شاعر جدایه ناظم جدانه ناظم بفسری خواه او جی علم و عرفانه که چاو دنگ بیجک دنگیوی خوشه چاو انسان رنگیوی مثلا بدوه چاو انسانه که نویسکار خیالی نوی خورتن الهاما هلبستا بنظم بخواه يعني ام بيجن نظام هوناندنا رستان او بخواجي بسري خواه بخشة جعالية خوزایی و جعالی خدای دلوان و تداین انسانی ره مروف دکاره بیجه بی از شاعرم لانه ناظمم مروف دکاره بیجه یک بیجه والا از ناظمم از گلک تشتال هفتینم لیب خودی او قابلیت آمنه که از بکاربم هستین شعری باز کار بینم از ندوی قاپاسیتی دمه ندوی قابلیتی دمه بجا هگر که شاعره کی ناظم با شاعر به مروف دکاره بیجه صد هلبستین گله کی سرکفتی دکارن با آفرین نکو مروف مجیه خواه زحمتیه ببینه و مروف همه وصا خواه بیشینی مو بیج بی از تشتکی بزوره بنویسم دا دوی ناظم به ناظم الهامه کی ربانیه بله مالا تیابا براستی جمع موسا گله کی چشتی گرین خوشت هانی زمان من موسا باش تلسکی بری باش احمد خانی و ملای جزیری کرد خازم انکی جبونا ملای جزیری ویجه و اصلا مزنبونا ملای جزیری چی تبیه میزده کن یه خلکی دا نو خلکی دا شاعر کیوان هلبسوان کیوان بلکی جسدی بیست ملای جزیری جی و ادبیات و چند و کلتور و خدمت دا زمان و اولی تصوفی فیلوزوفی و نکریش گلی خورا نیشتن لی خلق گله کی مزنده که چما ام بیجن گله کی اوی مزن بونا ملای جزیری چیه گلو ام کرد ملای کردا جواکا کرد ام وی مزن بونا وی سدی چند ام ناس دکه باش ناس کری که ام ناس کریه هنکی سر ویجه مزن بونا گرین بونا ملای جزیری بله ملای جزیری جبو ما کردا راست شاعره که شاعر دریا فلسفیه شاعره که کردایی کو
یکمین شاعره کو هلبستا رسن یا کو تش شاعرین بری ویجی و پشتی ویجی بطرزی وی وها وکه اما بیجن هلبستا که خالص و مخلص خاص رستي ودهيلا متفور يعني مجاز علمي ده تشعرك وبكاربه حتى روجا إيرو بكاربه بلكي هلبست فانن هلبستن و طرزن يهنا كاوكي ملاي جزيري بن لبراستي ملاي جزيري دروشلاتا ناوين ده شاعركي كرداي كو ام دكارن حتى قري قيامته خواب ملای جزیری سربلند بکن و سرفراز بکن ملای جزیری شاعره کی او بخواب باور بیه یعنی او بخواب هلبستا خواب یتنکا خواب بیرو باوریا خواب زانینا خواب باور بیه مثلا دبی گر لؤلؤی منصوری جنازمه تدخوازی ور شعر ملیبه تبی شیرازی چه حاجت هەگەر کو تدر و یاقوت و مرجانên helbestê dixwazî werin helbestê me bixwînin hewce nake ku tin herî Şîrazê perwerdê bibînî dîsa helbestekiya xwe de dibêje dibê di peyva Kurdî de dibê deryaya Suxanê de ya peyvê de dibê ez xaqanim dibê kesî ji me mastir tune ملای جزیری نه تنه هلبست وانه کی هلبست رستیه فلسفه که گله کی مزن مر فلسفه که گردونی را بری گله مکریه مثلا او هلبست اکو او اکو دوجه اف دبه اف نقش و مثال ده خیالات عدم دا او هلبستی کوی وصحیه دبه حمید به اف دبه نقطه دایره علم yani çawa noktaya daire alme dibe hek kainat tney hek ku afrandina dünyayê tney hek titiş tney xeyala tnebûnê jî dibe tneyî dibe ew neqş û mîsalên hatine çêkirin dibe hemî ji wê noqta ilmê dibe peyda bûne teşbîha noqta ilmê dike çi ve teşbîha noqta ilmê dêxe xweda ve xaliqekî ve yani merkeza مخلوقیت یا آفراندنا گردونه یا کائنات ji nokta ki dest pê dike ew nokta jî em bêjinê zerre ji nokta ki dest pê dike eva hanê de felsefa îro ya alimên îro roşilatan navîn bigire heta ku îro em bêjin fizîkzanên dünyayê li ser kom bûn navê teqandina dünyayê lê kirin navê wê kirin Big Bang mesela ev لجم ملای جزیری 400 سال بری تثبیت بوده که همی خیالات نقطه علم همی افش نقطه علمی دائره نقطه علم اف همی دبش دائره نقطه علم دبی پیدا بونه بلا تکس خلط فهم نکه مثلا اف فکر و رامانا ملای جزیری که برینها چند صد ساله وفات کریه که سردما شرافخان بتلیسی دبیه ام بیجن شرف سردما فقيه طیرا دبیه و حتی سردما شمسدین خلاطی دبیه اما او خودیه وی فراستی و وی فرمانی و وی علم و عرفانا و هم مزن هلبت ملای جزری جبو ما اکوله کی گله کی مزنه یعنی ام دکارن ملای جزری نوصه هماج ریزی بنرخینن ملای جزیری فلسفه محی الدین عربی فلسفه گلک عالم روشلاتا ناویده چه گوتن اوی کو وحدت الوجود ده پاریزن فلسفه ویجی عینیه که منصور حلاج لورا او بخوش دبیج دبی هگر کو بخوازی خوده مازم بکی عظمت و جلالت خدا تمازم بکی دوید تخبشه که جنور خوده ببینی او وی فلسفه نزیک بیه دبی حتی هلبستی که وی ده بند که بسا از معاله وید بیجم
دبیجه دبی اف جهانا کو هون دبینه دبی برچاوه من وکی دشوشا منا استیدا و دخم ده دبی دوی شوشایا من ده دبی جاما حبابه يعني او بقبقوكا نضا وفاله شاوك وتليا او هالي دي تاقو تفعيل تيد تنه دبي يعني اف دنيا تشافي مدو وصايه اف شماز الطفاي واجيكو انسان درونكي يجب طياريكي هر عزمانا وجا هر جهه يوصف حزارة كيلومتر هر الدنيا بنيره چقدر دنيا البرچاوي مرو بچوك دبي ملاي جزري وهال كائنات بنيره خويه في فلسفه بيه مثلا فلسفه ويجي وحده الوجوديه ملاي جزري عشقي دايكا حمي كائنات ديك دبي عشق تناوت تشنايا افراندن مثلا دبي هيج دبر قالوا بلي بلكو اب عالم نبو چرخ دوران دوري گردون گنبطي مينا نبو عرش و كرسي هيج دماغ في بون دكنزا قدرتي حسن حق بو استوائي لا مع عشقي هبو يعني حسن حق كو او بدوي ودلالته حقيقته حسني وتشاوي اثبات بوي دبي هي او هي وقتا كتي نظام ده خد تام راس كري دبي هنجي لا مع هنجي بروسكا عشقي هبو يعني هي كائنات نوكا نهض بافراندن هي قالوا بلا هذه مسألة قالوا بلا عالم مدرسة باش دزانن يعني بريفا حمية دبي لا مع بروسكا عشقي هبو اویا اثبات دکی کو ملائک زری نه ملائکی هم اوساج ریزی کو ام بیج هم والله هل هند جانا بیج به ملائک زری به سر کچی که اثر عشقینی بس گوتی ای دل بری خلق من كل شيراتي او دل برازيري كمر من دي حال غفلتي ها درج برجي وك قمر ملائك بیا عاشق کچکی بیا سر نویسی اف کرا که ام مصنزی کی ملینه ام ملی وک فلسفه کی یا کائنات کو کسی وکی باش کائنات کشف نکریه کسی وکی ملای جزیری خدا خلقیت خدا باش کشف نکریه یعنی آفراندن خدای تعالی چاو گردون آفراندیه کسی وکی وی عشق جی باش کشف نکریه تعریف نکریه و کسی وکی وی جی طیفه رسن نه آن یه جمع هف یعنی دبیجه مثلا تدی او دبیجه دبی صد نيلي وواتين ودرنج قلبي ما بينا حسهن قلزمو دريايم از مثلا دبي صد جميع نيلي دبي دلي من دهرك نسر دلي من لي دبي اس بينا حسم لورا دبي از بخوا قلزمو دريايم از هم اوقيانوسم از هم بحرم يعني تشبيهات وصلت شيء كده ملاي جزري خیال وی نه خیال انسان که هم بیشتر همه شعر نویسیه هر خیال که ویده مرو دکاره پرتوکا بنویسه مرو دکاره سمینر آبده مرو دکاره پلاتفورما چکه مرو دکاره ژیمناستیکا مجری خوب خیره هلبستی ملای جزیری بیجنه آستا که یوسا مرو جی به شعره کی خورد از کارم وی بیشم راست مالا تابا براستی دیوانا وی ام گلک جارا دخوینن تدی دلس که برای بس هلبستی و دلبری کر اساس ملای جزیری دخواز زد گوتنا دلبری دا خدای کو گردون و دلبر و اوینداری و حسکرن آفران دی بحثی جویده که جوی تعریفی ویده که یعنی مزنبون اوی قیمت و رومت بکن ما مستتبس هلبستا رسن کر هلبستا رسن حفکیت کارش مرها فرده هلبستا رسن چوی تی تعریف کرنی انا کیجبونا تماشاوانی متا باشتر هلبستا رسن تی نیستان تی آفراندن هلبت بیوانین هلبست کم زیده شاعر المین بری راستی جی گلک امک دانه لسر هلبستا رسن جی گلک خدمت کرنه جا اگر کو مرو میناکا بده مرو دکارش میناکاش هلبستی واجی بده يعني الجوري قناعتا من هلبست بخوا هجر امبيجن هلبستا كلاسيك يا امبيجن يا زيرين يا جي امبيجن يا بحفدنج هاتبه رستن
او هلبست دما مرو یکمین جار لید نیره هلبستن بری عادت بو تمام شاعر ما لگوری عروضی دنویسین لگوری تفعیلاتا دنویسین اف تفعیلات هانه هر تفعیلات کی لگوری خو آهنگک پلوازک یعنی امبیژن آهنگ نواسازیک یا و هلبستی هیه اوا هانه ادواس سال داویده براستی هندک جوان ما و اجی گلک جارا بوم شاهد و کار و خباتا و مجلس کار و خباتا آوا کلی مجی گلک خدمت کر خبات کر یعنی من خواست از خوابگی جینم و آستیکو او کدا آوا دایی او کدا و وال نشه امجلی خدیدن کبن اوا لسر ناو یعنی نواسازیا چاو ام بجنی عروضا کردی آواجی عروضه کی بناوه نواسازی لیکرن و آفراندن جا اویا وقت چاو نهو کدام ام دبیجن فاعلات فاعلات فاعلون يجي مفاعل مفاعل فاعلون أبيا الهمبري في فانت جهان فان تفعيلاتان كردي هاتن شكرن أبي هانيجي جير هاتن قوتن واتدارن 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 نوادارن نوادارن جا اف گوری هلبسته تتکاری اوا ناف بکی مثلا طیبا واطا و نوا و بره و نوا اف هاتن پیناسه کرن و لسر ريزبند هاتن شكرن يعني وقت مثلا تبيجي تبي اخج دربا رم هجيني خوش لدل دا هي هوار او سر طيب النظمه واتدارن واتدارن واتدار في شهب قستا كشت نامن رم هجاندي بسبب اوجي ابدا او يا سيداي زريه واتدارن 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 واتدار وقت تبيجي فاعلات 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 اف رسانية يا هلبستا كردي دفردت بيويستا ام في رسانية هاني دفردت ببينن يعني هلبستا كي لغوري فا ولا رستن مروف دزانه كو كدو اماكا كي قال لك مازن تيدا هيا ومروف دزانه نا كسكي زعف هوستاي بايفا كرديبه وزعف نا باسبوري بايبه راستيجي نكارفا دنگي كورتو دريش بين جام هف حتى کو بکاربه رستو بندی خو بريسه هلبستا اي ده همان بيوانه ده بيجن دي اما نلقول بالوازايه شعر ونهاجي شاعر ما مثلا دبي مينا كان بيجن ام سيده تيريجي جالك هلبس نويسينه سيده جگر خونجي جالك هلبس نويسينه او جالك جوا نلقول في بيوانه يعني نلقوري بلوازينه ياجي ام بيجن نواسازيا هاتن شكرن نلقوري وانه تنه نظما اف نظم جي سردما ما ايروده بهتر دردكه پیش چمكو فکر و رامانا مرو بلکه بهتر زنگینتر بلکه همو کس نکاربه وکه دریای جزری بکاربه برسه مرو هنگی تنگاسیش پایبین کرد و دریج نابینه کیتین کرد و دریج نابینه و هنگی همه بنده خود رسه کافیه خود تمام دکه اویا بسری خود اوجی بشکش رستنا هلبسته یه ها ایجاد بینه بس هلبستا رسن هلبستا آزاد جی هلبستا رسن هیه اوجی متافورین وی خورد بن وینه وی خورد به تشبیهاتین وی خورد بن گرامرا وی خورد به او هلبست جه کده خود تمام بکه یعنی بگی جا آرمانجه که خود تمام بکه نکو همه بجی به والا آزاده الکی داری دستکنیم از کیفا خواه من نا دوی جهه کی سکناوی جهه با آب آزاده لی آب شوار علی قناله که چیدی که دوی قناله ده دمشه یعنی جهه کی مشاوی جهه اب جی تایبتی دوی مثلا زمان زاب اساس وره گرتن و رستن و هوناندنا پایب و هبو که آنینا جمع هف ده هلبست آزاد دجی
مروف دکاره اوی خورتبونا هانه ببینه یعنی الگوری من هلبست هگر کو اف کی ماسکن زمان و گراماتیک یعنی ام بیشن گرامری و تایبتی جی هوناندنا رستو بندا ده چه پلواز به چه نواسازیه به چه نب نواسازیه به قافیه جی گلکی مهمه اگر کو اوانه هبود تمام نکن معنی بگور قربانا واته نبه واته جی بقربانا معنی گوتنا نبه اویا هلبست رسنه لیدما کو هلبست هات گوتن و کشبوی قافیه خواه واته پرچقاند ام مرو دبینو کو راستی جی جبو قافیه واته خواه پرچقاندیه اویا هلبست درکبه برچاوا مروزو پیت حسکو هلبست نوصا خورتو و بهیزه بله مالا تابا ما مصر براستی جی یعنی ایرو وصا باش البستا رسن بجای ملای جزیری گرانگیا گرامرا وی کسایتی وی هلبستی وی کر براستی گله وان مجاری هاوا پروگرامی ها پرزیده پین چی کرنی ام هینا هینا اسناکن چقا نرخی می پیروز هنن وک ملای جزیری احمد خانی فقی تیرا اون سيدة جيگر قيم ما موسى خازم حكي جي بعسيج أحمد خاني وجاوي أحمد خاني ما لا تاوى بتجبوي ملاي جزيري قالت تشتي جرين خاني زمان إنسان إليك جوان قوتني تادا بكي سد قوتن واللي مرد كاب مليون بني ويدا بفكرو هر ويروان قوتني خواشك قيمته وتدار أحمد خاني وجا أحمد خاني حكي تكارج معرشي رو بك مظلوم بونك يا أحمد خاني جي ام بيجن پشتی ملای جزیری دما عملیت نیرن احمد خانی شاعر کی کردای نتویه یعنی بلکی ملای جزیری هلبستین خواه بچکی سرگیرتی گوتنه یعنی نخواستی زعب زیده خواه اشکره بکه کو مبستاوی چیه جخواه او بخواه جی دبیجه دبي تديد بدبي ما في معماية چزانت صدمة لا ومستعيل يعني هل بتخستي إلا تشتكي وصا بيجكو مرو زوزو أرمان جاوي مقصداوي نظام به جا لأحمد خاني نوصاية مثلا ملاي جزيري الجهة كده دبيجة بل كده دبيجة دبي قولي باغي إيرامي بوهتانم شب چراغی شبی کردستانم ام دوجه یا ودورد ملای جزیری باسا کردستانی کیه اجمال بچه عجیب دی مثلا دبیجه دبی نیتنی تبری دبی تنها نه کردستان ددن شیراز و ینگوان ددن هر یک لسر چهوان ددن جا اصفهان تیتن خراج بودو یا باسا کردستانی کی دورده یا حال که مثلا دورده آرمانجاوی تنی دورده نه کردستانی بیجا و کردستانی رابری ما بکه او دورده ناوا بحره که دنیای که ده ناوا کردستانی جید که برده به داساوی ده ناوا کردستانی جید دورده ده بیجه دیسا جید تدید بیجه ده به ابنار سیقالا دله دائم لوی قالا دله نوروز و سرسالا دله وقتا هلیتن او سیراج ام به آواید باسا نوروزی که جا اتخوازن دورده تشتاکی دیجی بیشم اف هندك عالم بين مهنه اف ملاين بين وصا افيكو مدرسه ده بچي كي خاندنه دي بلي مجيوا بنابونه مجيواي يعني اوتوموغرافيا مجيوا ده هلا علمي ولا باريزي وزانستا خدي ناس كرنه ده بنابيه لأما عندك عربي زان بلكي مش زعبت عربي زان مش زعبت جراماتيكا زماني عربي زان وتفسير القرآن زانن ناخذ كده بروباغندا قلت نقول نوروز آگیر مجوسی های و فلان فلان تکس قاسی ملای جزیری ننیزی که خدایه تکس قاسی احمد خانی ننیزی که خدایه این ده عالم کردای نزوجی بونه تمام جیان خوا بخشی خطا خدای کرنه حتی یعنی جوا کسی کد بهم انا الحق جوا کسان یعنی خوا گیشتنا راده هری نزی که خدا اوا پاس نوروز دای اون کینه پێویستە ئەم ئەوەی باش بزانبن هەوەختە ئەم مەلای جزیری باش ناز بکن
ام وی مجاره هانیج و ها بنرخینن و یکمین جار احمد خانی پاسن نوروز دایه پاسا نوروز کی مموزین ده کو دبی اف عرف و عادتک بود ناوا کرداده هر سال یعنی دبیجه ده حتی دبی پیروزه احمد خانی دبیجه لی او ملائکو زمان خدریجی و نرخی هانه دیکن پیوسته بری هر تشتی چاو مسلمان گره که بری هر تشتی حضرت محمد ناز بکه و قرآن پیروز ناز بکه او ملائک کرداجی پیوسته اولی احمد خانی و فقیر طایره باش ناز بکن ملائک جزری ناز بکن که اوا چاو نزیکی و نرخ و بابت آبونه بلا اوجی روی گوری نزیک ببن بجا سیده خانی جیاوی نوستای سیده خانی وقتا مموزین نویسیه مموزین سری ده پاسن خدای تعالی ده کائنات ده چاوتا کائنات شکلیه یعنی به فلسفه که اوسا کائنات ده تین زمان یعنی آنجا او دکاره به معبد فهم کنون که یا demek خدا حقوق علالت و میماریا خدا ده بیجه یعنی خوستاتی خدا چاو دنیا آفران دیه بشتی دیگه او دیالوگا نابرا حضرت محمد و خدا ده جبو چه آرمانجی آنیه جبو انسانا بین هدایته خواستیه اوی فلسفه یعنی تک کتاب سماوی ده یه دیولی ده تک کتاب انبیج امام حنبلی امام شافعی امام مالکی تک قاسم احمد خانه او بشاک و وقتا که دیالوگ نابرا محمد و خدا ده چید که تک قاسم سیده خانی او باش نوانی زمان يعني بالزمانه كي وصل مزن آني الزمان بالرحة كي وصل مزن بشتي هنجي رادبه سبب برتوكي دبيجه دبي اف برتوكا هاني منفيسي جبوكو دا كاز نبيجه ملاتي كت بي اصلا وبي بنياته يعني بنجهه كيفي ملاتي تننن كو بكار بنشفره برتوكا بنفيسن تدی بجا حتی داویه بجا دبی صافی شمران بخواری دردی مانند در زمان کردی هندک دبیجن مانند در زمان کردی هندی دبی مانند در زمان کردی هر مقصد جی ام دزانن کو ملای احمد خانی دبی صافی شمران من زمان سردست دبی من ترکر من هشت بخواری دردی دبی من او آوا او دردیا کو طرش تعلی کو بن عراقی کبد بن من او هلدام من بخوار من مبوي دبي من زمان كردي دبي من وقت درو الماس وياقوتا دبي من آفران دا آني نظام وانتظامي وجا تدي بردوام دكه دردي ويشي دردي او خدمتك بكه اف برهماوي جبو نتوا كرد ببوكه پرتوكه حتى امبيجن الى الابد حتى الدنيا آوابه نتوا هبن امشواري بي ميناك بگرن بجا چکر نویسی گازن داده که وجا تدی او هلبس دیکیاوی هیا دبی اگر کو شاعر کی مهبانا ریبر کی مهبونا دبی اف شعر و غزل و کمال و ایزان اف دنگ توی در زابطه کنسانتراسیون بخرادی که سیدا تقرقتی تمام دنگ تا چو بجا تمام بس تو باخ فدنج فايد كم تباخ دنج تا باش ما مست او مجار گلکی گرینگه بجاد بجا دبی من هبو یا اگر مره پادشاه مهبا ریبرکی مهبا دبی قدر قلم ما بزن بیانا و قدر هنر ما بزن بیانا اف شعر و غزلی کو ام دنویسن راستیجی التفات و علاقت بدانای دبی من ده علامه کلام موزون عالی بکرا لبانی گردون دبی من ده علامه کلام موزون عالی بکرا لبانی گردون بجا دبیجه بردوام دکه دبی بینه و رحا ملی جزیری و پی حی بکرا علی حریری عشقك وبدا فقيه طيران حتى بأبد بماي حيران يعني دبي من ايه هجركو خداني كي من هبا ريبالك هبانا الكدا من خدي دركتا دبي من ايه آلا ويجي زماني كودي دبي من ايه داني سر باني گردوني من ايه دنيا بي بهجان دانا
دبيجي دبي من الرحم ملاي جزيري بينافا يعني من شباربان يعني اف دفوكا جولامير جيه دبي من شباربان يعني من علي حريري صاح بكراش جوري ومن عشقك وصا بدا فقيه طيران ديماك الجوراك ومن عشق بدا فقيه طيران ديماك ويتي واتيك وفقيه طيران صاخه عشقك وبدا فقيه طيران حتى بأمد بماي حيران حتى أبد تجير حيران بمانا لأس شبكم قوي كسادة بازار جو قماش مرا نين خريدار دبي بازار ما لوازه بازار فروتنا هنرا ما دبي لوازه وجو قماش مرا مخابن دبي بكرتنا افد فرده تي چو اتي تي واتيكو احمد خاني اثبات دکه کو اف برهما مموزینه وکی تبیجی بلنگازیه که در ناواوی ده چه ببو جبو مافه گلی کرد جبو نتوا کرد جبو اتفاقا کرده جبو کو کرد جی ببن خدا نتوایک ببن خدا علم و عرفانه که و قدر قلم وان بیت زانین شیری هنر وان بیت دانین يعني اوی تم اف اساس گرتیه اجا اف هانه دما ام دنيرن دوی 100 ساله ده احمد خانه خواصا کریه بلنگاز و راهبه یه نویساندنا دردی کرده يعني خلقي خواكيري راهب چونش كبتا ده عبادت كرنه اي خواكيري راهب شب و روجه دستانا مموزين نویسیه کو خواستی به دردی کرده بین زمان ابجید برده پیوسته امد برده احمد خانه جخور اکولا فلسفه ولات پاریزیه ببینم یکی کو باش ملای احمد خانه فام بکه شنه راوی باش فام بکه سه تشتاد کارش خواره دست بیخه یک کردیه که گله که رسن دوی درحیوی دواره آفراندن و جزانه که گله که باش دکاره جی درکوه و باورمنده که گله که باش دکاره جی درکوه يعني سه تشتن گلکی پیروز مرود کاره و فلسفه سیده خانی ده ببینه بجاش بروی مخابنها وصال داوی سیده خانی بچه که درکت پیش لجها لجواتا لدرا روشبوناوی وفاتاوی اوین ویتین پیروز کرن جی لیبله اف نبسه پیوسته احمد خانیزان تکی ولا از خانیزانم تکی از جزیری ناسم پیوستش نامه در کون ام ساعتا لسر ملای جزیری لسر احمد خانه سمینر بدن پلاتفورم بدن و ام بکاربن وی جواکا خواه اقناع بکن که ام محتاج وی روناهی و شوق و شمالا که آواج مره پیخستی ام لبر روناهی و خواه پرورده بکن فکر و رامان ایدئولوژی تجارا نابن وکه فکر و رامان نتوی فکر و رامانا ملای جزیری یا احمد خانه فکر و رامانا که نتویه آوا خوش آخه هلدایش طاوی هلدایه جرحی ولات هلدایه نه فلسفه که بیانیه فلسفه که کلفروریه جبروی که جبو ما کرده گله کی اساس مالاتا ما موسى بالراستيجي تايرو قال لك جبونا ملاي جزيري احمد خاني جرين بوناوان كداوان مرب بالصلاة رجا بيجي تيرناك اللي دام هندك بيجي تقال لك تشتي جرين كاني زمان دبني ويدا قال لك تش مرد كار بفكره قال لك سيدا ما هنرمند ما تماشا بكن طلابي وان هنا بكم يك نكار برسوان بده مستك هوا اورميو سيدا ملا احمد هر وها قال لك هوالي ما مستوى جماعة ما تماشا دكن ما مستوى از خازم ام هیدی برمیداویا برنامه تیلی ام برنامه تسمه داییم ام جوان گوتری خوشک تیر ناون ام دکارن هفتی خورا درش بکن چوان نتو به زمان نب زمان جی به ویژه ناب شیروا و هفتی کارش مرا بکن نتو زمان و ویژه بله از اجی سلاح و رزی خواه جه تماشاوانان را و او کسایت کن و ناو واگوتی سلاح و رزی خواه و حسکرین خواه جواره جی پیشکش دکم بله زمان به ویژه نابه ویژه جی یعنی
خمل و خیلا زمانه نه مثلا اگر که ام سترانه که دبیجن هگر که او ستران ویجه اوی سترانی تنبه او آواز تنه نبسه يعني او صوتا كوج كركات دنگ بيجا كي دردك هفا دما تگهدار دكي او گوتري كدويت وي قركي دواد وي دنگي ده وك لبي درو ياقوت ومرجانا باي هفو دريز دبن او وي دنگي خوش دكي او دنگ وا گوتنا خوش دكي او گوتن جي وي دنگي خوش دكي هر دو جي ايدي ويجه و هر جا خوش دكي بجا ويجه يعني ما تعريفه ويجه بچند رنگات كر يعني جار هيكو مروف مامك كي جاكير دبيجه يعني مامك وقت تبيجي تدي دبيجه دبي يعني تدي هند بيجي دبي مام كامنو دبي سيا نا طاوة ناسيا تشيا مثلا او بخواجي ويجه او بخواجي ويجه ویژه دما تفکر آندی هفو که کو راستیجی خیالات تا رنگین بکه بخملینه فکر و رامانه که هستی تدش چی بکه چه دبه بلا ببه مروف دکاره وکی ویژه بناف بکه بجا از دخوازم وی بیجم دما مو بیج بی از ویژه دنویس يعني اساس تو ویژه دنویسی نه هلبستی دنویسی تدخوازی خدمتی که بکی کو او زمانی کو او به ناسیا کو تدکی او هناندن روز تو بندل تدکی دوی توی زمانی توی رستو بندل جواکا خوش بکی و شیرین بکی یه دنگ بیش بیا حالا از وی بخم ستران یک بیش بیا والا از وی جواتا دا بخونم و یک بیش بیا والا از وی از بره بکم و درسی خود از جه بینم از وی بکم پیناسه کی جبو مشاندنا تیکیلی راگهاندنا جواکی مثلا میناک از بیجم تدی د کردی ده گلک مدرسه ده زعب هاد گوتن مسئله ابن حجر هبو ابن حجر تدی دگو چوی بنی تحتی و سیدایی وی گوت که هر مال اخوات ناوی تشتک تنکاری بخوینی تدي هاتي بني تحتي ولين هي دلو بي تحتيش آويش جور ده هاتنا تحتي كاتنا و تحت كن كريو إجا نا كنك ونا ده كن بديتي قلت يا اف دلو بي كا آوي هفقا نرب بحكمي دي ما مجي مش في دلو با هانيجيش خراب ترى يعني مش في تحت هانيجي سري مش في تحتيجي حشك ترى والله هي أزجراك نا دمك بجا مثلا اف تيجاهك از خوازم نهال سر وی تیگهی تشتکی کردی جواره بخوینم یعنی ام بیجن ویجه چیه ویجه کت تشتکی بیجی دما تا گوت او بب فایده بگیجه جواکاته نه مجبور هل بست به یا جی نه مجبور تنی ستران به وکی مگوتی دبیجه دبی دلوپا آوه هردم نکو خورتو بکیره لی به هردمی خواه او کفر دقویره صبر و سامان و بریار هیزا هری دجواره پولاجی دکوه بر وکی دستیر دهیره تی چواتای یعنی هگر که دلوپا آوه تحتیر قل دکه صبر و سامان جی صبر او جی هیزا که هری دجواره تزانی پولاجی حسنه پولاجی دبی بکوه بر صبره ده مینا دستیر دهیره خالبر ناگره امروز کاری بیش بیا والا اف تشتکی گلکی مهمه اویات تشتکی گلکی مهمه ام دکارن به وی بکن بنگه تیگه که جبو جواکا خواه ها اف ویجه دبیجه دبی هل بستوان شهلوان هر دم گردن آزادن که حیلین رستو بن سوار المیدان و قادن او جی مینا دادگران جبه وان بی بشکوکن لهمبر صد خوین کاران بدن آخواه دانادن یعنی اف چارینن کردینه یعنی هگه هل بستوانک
نه شهلوند بو گردناوی نه آزاد به رستو بندیوی نه کحیلی بن نه مینا سواره کی بل میدان جنگی وصا شخوتیر به و جبهویجی دبه ببشکوک به وکی حاکمه لبر تخون کارا بدن خوا داناده هاد و تایبتمندی انسان کی شاعر جی دبه وصابن اویا پیناسه که یعنی از نابج بلکه اف تایبتمندی هان جمع کسی مجید نبن ام بج ام شعری جی دنویسن لی اما پیناسه کی گله کی جه خوده یعنی براستی جی مروف دخوازش وره وکه اساس بگیره یعنی مروف بیجه بیا والا اف گوتنین هانه گوتنه که گلکی پیروزی خوشه مروف کاره گلک فکری جه ببینه مثلا چاری نکی دیدت بیجه دبه ایرو برچی بم نبه قطک نانه من تالام بوبن سرا و کوشک و مال و خانه من لی برچیک تیرم از لسر ولات خومه سرفراز خاکا من بناو و نیشانه من ام مثلا ورده تی چواتای تی واتای کو دیمکی پیامکی گلکی مازن هی کو اوی کو انسان می کو گریدای آخا خوانه لسر ولات خوانه اف پیامکی گلکی خورد برده و شارتیه مرو د کارش خوره وی پیامی جی درخه حتی مرو د کاره اوی چارینه لسر در باجارکی امی بجن وکه آموده بنویسه دا اما ور اولی مرو وی پیاوی چارینه پونه بیا دمه که اوا ام برچی نجلی ام لسر ولات خوانه یعنی مرو د کارش خوره گلک ها او ویجه سیدای من مرو فایده بگیجین جواکی نکو تشتکی بیجی و به والا مفهم نکر ولا من تخمينا ويجي النزاني دفي إلا ويك فيكيه كو تعمجي وره هجر كو فيكيه تعمجي ني شقاص خوش بدو بجي كاس ناخوه بيناكو قلاكو بين جي ني مرو نادا برپوزي خوه يعني وصاية ويجاجي دفي تعمجي وره دفي لذتك تيده هبه جواك نتو فايده جي ببينه از بخوا وهاني زيكي ويجايا كردي دبم بله براستی جی وصای مالا تاوابه یعنی دویجه دا گوتن و آخافتن و چیکرن هیر کو تعمه که خوش تیدا تنه وک مینانی فیکی اکی کو به تعمه کمر دستی کو تعمه خوش نمره دو دا بیجه ویجه کو خوش چی به دزانه بون بچه بون مالا تاوابه اما سه از دخوازم دو پرسال بکم و جوان هر دو پرسال تو به هوا گریدن بر داویا برنامه خودش یعنی اف داخازه تو خازه جبونا تماشاوانی ما گلی ما خودی درکتنا ملای زیری و احمد خوانی یک شید مال دا بکارانین از زمان کردی چه بیجه دوی والد از گله کی لوازی و کی پرکی کی ماسی دوینو ناف جواکی و گلدار اویا نه بانگام تنیه یعنی از دبیجم بلکی ایرو هم هلا الهی ده الا خدایی ده جی ام بفکرن اولی ده اویا تعلیماته که خود تعالی هگر که یکی باورمند بیجه بی از باورمندم باوریام بخطا خدا و پیغمبر هیه او آیاتین که دبیجن دبی مهون قبیله چیک کرنه عشیر چیک کرنه دقیقا اونش هبو دفام بکن دبیج نقش و نیگار و خمل و خیلین که ما جبو و آفراندی یه جوا جدابون زمان وی و رنگ وی دبی و اما بنعمت ربک فحدث مانوی خدای تعالی زمان دای انسانا نعمت هریه یا هری امی بیجن مزنه چونکو فرق نابرا مو حيوانا ام نطقي دكن يعني ام ناطقا اگر کو ام بيج اما اگر کو ام ناطقا اگر خدای زمانك جي دايمه و او الزمان جي جبوكو ام بي نطقي بكن ام بي باخف يعني ام اخفتني بي بكن ابا هاني يكو باورمند به تايبتي كسي بي از باورمندم پێویستە زمانی دایکا خوا باخبه هەگەر یەک بێژ بێ وڵا ئەس وڵات پارێزم کورتپەروەرم لێ وڵا ئەس نەباوەرمەندم ئەو وڵاتێک و ji بۆ wî 40,000 şehîdên me 50,000 şehîdên me xûna xwe ya zela rijandine ser vê axê te îro herî ser
کیجا گورا کیجا شهید تیجه بپرسی و یکمی بیش به زمان دایکام خودی درکبن اف ارکی ولات پارێزیە یەش هەگەر کو تژ مرۆڤێکی دموکرات ئەنسان هومانیتەر تە بپەرسی تبێژی یا 40 ملیۆن ملەتێکە زمانی بەر بە حەلاندنێ دچە و سیاسەتمەدارێ واژی زمانê Tirkî daaxivin rewşenbîrê wa jî bi Tirkî daaxivin zarokên wa rewşenbîr jî bi zimanê Tirkî daaxivin wê bêje ev milletê hanê di nava xefletekî gelekî mezin de ye yanî tu ji min bipirsî her gotinekî Tirkî fîşekeke ti berdidî bedena gotineke Kurdî ti her gotinekî Tirkî ti peyveke Kurdî dikujî heta binê baserdemên dawî de ciwanên me mesela pîrkên xwe re dayîkên xwe re nikarin biaxivin Kurdî çimku heşmediya dayîka ew Kurdiya resen e ew Kurdiya ku gotin berî niha sedê sala heta niha hatine ew gotinên wa dayîka li gorî serdema îro nikarin xwe ser piya bigirin ew dayîkên me dimirin ew Kurdiya resen ware diçe ev zarokên me yên ku ev Kurdiya wa har soqaqê çimku malbat zêde zêde giraniyê nade ser ziman ev Kurdî têk diçe têkçûna zimanê Kurdî têkçûna neteweyekê ye têkçûna netewa Kurd têkçûna siyasetê ye têkçûna hişmendiya me ya ku em şoreşê bikin wê here wê ber bi wê ve diçe heger ku te îro olam ez mesela xristiyanek bim et karim sibê bibim misilman qene pirzgirêke yekî misilman ola xwe derkeve her ser dînekî din wê bij biya ev tercîha min e te dikarî dînê xwe biguherî rengê xwe biguherî kincê xwe biguherînî lê mirov dema zimanê xwe guherand mirov ziman guherand ti netewa xwe diguherînî dema te netewa guherand piştî 40 salê de 50 salê din me gelek sobayê Tirka jî dîtine dibe wala bapîrê me jî Dêrsimê hatiye ema Amerîk faşîst e bapîrê me jî Dêrsimê hatiye ha yê me jî bapîrê me jî wê Sêrtê werin wê ji Batmanê hatibin wê ji Cizîrê hatibin zarokê me jî wê asîmilî bibin ev felaketeke em destê xwe pêşiya wê vedikin ew lêyî dawere bigire ser me jî bigire ser welatê me jî bigire ser vê xaka emirê wê 10,000 sal 12,000 sal e ku medeniyet û şaristanî ser hatî avakirin em nihûka di alîkî de xizmeta mucadeleyekê li hember zilmê dikin û alîkî jî wekî ku çawet ti masiyekî ji golê derdêxî te didî ber sînga xwe te hembêz dikî û ti keyfa xwe jêrê tînî lê belê masiyo ber bi mirê nêve diçe em nihûka nêzîkbûna me ev e hezar carî mixabin yek wek Meleyê Cizerî yek wek Feqê Teyra Ehmedê Xanî û sedan şairên wek wa îro ji nav me rabûne di herî anketekê çêkî di herî Cizîra bota dibe ka bendekê Şeydayê Cizerî bixûne nizane dibe ka yekê Şeydayê Xanî bixûne nizane dibe ya ka yekî cegerxwîn bêje dibe wala li me dizanî mij bîr kiriye kes nikare lê ema tî îro herî yekî Alman yekî Rûs yekî milletekî din ti navê edebiyat û dewletên wa hene karin bêje biya ez ne mecbûrim yê me siyasetmedarên me di vir de rola xwe neleyîstine û nalîzin ez ditirsim neleyîzin jî yani tiştan her sekedî ser milê wa de ez hîvîdarim em li ser vê hişmendiya hanê em xwe timid ber çavara derbas bikin em vê kêmasiya haya kûr û bêbinî bibînin em pêşiya wê bigirin û tişta ku ez bêjim ev e û careke din silav û rêz ji hemû temaşevanan re û kesî ku ji niha û pê de jî li vê bernama te temaşa û guhdarî bike silav û serkeftinê xwe ji we hemya re pêşkêş dikim. Mala te ve mamoste gelek spas kirin ji bona van gotinê baş bi rastî hêvî û daxwazê me ji temamê gelê me yê siyasetmedara bigire kesê ku saziya da kar dike kesê di malê xwe da pirseka xalê Elî hebû ew jî berpirsyarê hîva sor bû Şemsetîn Qaya çû ser dilobaniyê got Rawînûr bi carna civîna da digot êdgoma zimanê ve devê we da nene tu kes tê zimanê we diçerixînin bi rengekî dinê biaxivin qise bikin digot zimanê ve devê we de bi Kurdî qise bikin yani bi rastî jî gelekî însan û heval û hogirê me yê ku di saziya da jî kar dikin zarokê wan Kurdî nizanin nizanim çawa dibe meriv
نکارج ناو مسئله درکده یعنی انسانی که مرف کرد و زارو که مرف کردی نزانه به سازی که کردی دا خدمت بکن به 40,000 شهید جبون زمان کردی جان خوب ده از ایدوان سازی دا خدمت بکن بی ولی از کار دکم مجادله کردیت کم زارو که میش کردی نزانه به براستی از سرا کد فکرم از گله کی جوی کدا شهید غمگین دادن لی جبون آن انسان جی خواته کی جبون من بلکی امگه کی هی دچتی لی قیمت خود زدنی نه قیمت خود تنیه قیمت کس زمانی مرد تنه ببورینه مرد زمان خود دایی که خود مال خود دورمی چی نکه زاروکی خود را نه خفیفی زاروکی خود نکه ولی هر مزگفتی رونیم کوملا رونیم جیا رونیم از مجادله کردید که هشی منانه چند سال از دوان چتیها گلک جاراجی و تکوشین دکم حوالا را مالاته و ما مستقوطن هری داوی تو خازش کی بیجمی ایدی امیز خاطر بخواستن امی کلیبه کی قصیده کی را به داوی کرنی کلیب قصیده مجی سیدی کی کلیبا چه کرد ملای سرحدی و 8 حد هلبسته ده اون گفتن آوازی بگو بله از بیوه پیروز دیگه دستی و صعبه کدا و صعبه از وی کارو خباتا و دجی سرکفتنی دخوازم از هیویدارم گلی ما جواکا ما نتوام فیدی جی ببینه جخوا مجارا ما جی اوکو ام چه بیجن چه بنویسن چه بکن همه هر جواک فیدی جی ببینه راستی جی یعنی هجایه که جواکا ما جواکه که حتی نها همی آلی خود راستی جی مخابن بیدویا واب به هنرا رسن هیه بویجه رسن هیه از بیجم حمود دانستاندنین رسن دنوا جواکی ده وقتا ورن مشاندن جواکی خوال گوری وی رحی جواکی جل گوری وی شکل دیگره از بوا هستا سرکرتنی شکار و خباتا ورجی دخوازم و جاره که دن سلا و رزی خواه پیش کشتکم گلک سپاس ماموسته گرناز کوچر مالاته و انشالله هیوی کنم جارنا تر پروگرامی چی بکنم تیر نبون و گلک تماشاوان مجی لباسلی لکوری و بری مزگرتی می حوالی میل ولاتی توی دیجی و دریج می تماشات کنجش کار سلام ریست امجی گلی تماشاوانان بگشکار سلام ریزی خوش براد بیجن حتی نی برنامه کی دنی ام هیوی کن و بمین خیر و خوشی دم و بختا و خوش و سرکردن به دوباره جاردن ماموسته کوا اورمی حتی داویل ما تماشا کرد حوالی که ما تماشا کرد و گشتکایی که من نبی وانجی بیر کرده سریدا حوالی ما حوزان ریبرجی ما تماشا کرد پار وکرم به برنامه ما اما گشکار سلا و ریزی خود بیجن اما تن داویا برنامه امی برنامه خوب قصیده کی داوی بکن به خیر خوشی دا Allah 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 geleceğin Allah 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 geleceğin Allah 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 geleceğin Allah Allah beharati per başa گل ببونم پر گشد بجن الله الله آوین کان یانده خوشند بجن الله الله هنگیر چه دکن میشد بجن الله الله انتفع آماده کن دست خوب هبرا را کن جرم زکن سپاس کن بجن الله الله جرم زکن سپاس کن بجن الله
Vekil gülyen daran dibijin Allah Allah. Hem tefe amadeken deste xwe bi hevra raken. Jorme zeken se pasken dibijin Allah Allah. Jorme zeken se pasken dibijin Allah Allah. حسابان چه دکد بجه الله الله. سترک تبلبات دکند بجن الله الله. کتب رابا دکد بجه الله الله. انتفع آما دکن دست خواب هورا راکن. جرم زکن سپاس کن بجن Allah Allah. Jorme zeken se pasken bebejin Allah Allah. Bani metan me zeken bebejin Allah Allah. Her şükre Khweda beken bebejin Allah Allah. Gazi ken